I pozdrav svima ljudi, i kaznem si ovdje i danas igramo Yu-Gi-Oh! Pro, tačnije ne igramo, nego gledamo jedan replay koji sam maltene malo pre odigrao. Igrao sam checkmate onako za svoju dušu i nevjerovatno pobjeda. Evo, počet ćemo replay. Igramo Cyber, ja sam ovaj ovdje lik, samo da swapujem i da playamo. Ovdje lik aktivira Dragged Down i tu mi, znači ono, jako dobar kombo je imao, bukvalno je znao da ću ja da probam da neku njegovu kartu i eto, ja njemu diskardujem te karte i on tu pravi kombo u kom priziva grafu pomoću njega, jer sam mu diskardovao grafu. I ništa, tu se igra prvi potez i taman ja pomislim ono, dobre karte, ono, ajde imam 2 draining shielda, kad eradikator epidemic virus me zajebe sve. Žrtvuje grafu i videvši iz Dragged Down into the Grave, videvši moje karte, on odlučuje da banuje moje spake. Znači to se ja iznenađujem. Te aktiviram Mirror Force, banišujem ovu kartu i setujem 2 draining shielda. Situacija je ovako. Ja imam 2 draining shielda, on ima beige, ima još jednog beige u ruci koju ja znam da ima i ne znam ovdje da je dobio Transarch Fienda kog priziva i na groblju ima grafu. I sad šta se tu dešava? On priziva naravno njega i šta radi? Aktivira da bi ga diskardovao i dobio poene za napad, zatim njega vraća i priziva grafu. I onda me napada, a on zna, pazite, zahvaljujući Dragged into the Grave, on zna da ja imam 2 draining shielda i da sam ih setovao naravno. I on mene tu napada i prekida potez, za veliko čudo. I misli da me nadmudri, eto dobijem Dreja, malo čisto ono da, naravno ništa od njega, jako sam mogo njega, bolje mi je njega da se ne bi moglo da se harda više. I tu on dobija Raigeki. I meni su tu sve lađe potonule, znači mislio sam da nema šanse. Kad onda ja aktiviram draining shield u pravo vreme, on me napadne i ne sme da me napadne sa grafom, da ne bi dobio slučajno te poene za napad. Naravno, epidemic virus me tu i dalje zeza. Ne mogu da uzmem Pot of Duality koji bi mi vrlo dobro došao, verujte mi. No, nebitno, ja tu aktiviram, zajebavši ga, aktiviram ovo dok je grafa neaktiviran, jer sam nameravao to da uradim. I evo ga, Proto Cyber Zmaj, nada bez zahvaljujući kartu za koju sam pobjedio. I tu ja njega normal summonujem, prizivam njega i dodajem Cyber Dragna. Šta ću drugo? Evo on tu dobio Dark Smog, ali ja ne znam koje neotkrivene karte ima. I sada on mene napada, što sam ja naravno i htio da uradim. Sve sam lijepo proračunao, samo sam se plašio da ne dobije neko čudovište. I sad tako sa groblja dobijem Honesta, velika sreća za mene i namjerno prizivam, pazite, namjerno prizivam Cyber Dragna. Zašto? Da bi mogao da mu uništim Kastela, jer da sam prizvao njega i da sam prizvao ovog drugog, mogao bi vrlo lako da mi uzme Kastelom i da me zajebe, a ja to nisam nikako hteo, pa sam išao na siguricu. Znao sam da imam Honesta, uništavam mu Kastela, išao sam na rizik takođe. Bio sam siguran da ću da mu uništim čudovište, mislio sam da nema dobre 2 karte, jer ono, šta znam, dok me napada on nije čekao, tako da dobro je. Dokle god nije Compulsory. A i nisam se bojao jer sam imao Cyber Dragana. Tu on mene napada s grafom i tu ga to potpuno potuče. Ovdje kreće završni moment. Dobijam Power Bond, karta za koju sam ja mislim najviše tragao. Mislim da sam plakao čače od sreće kad sam je video i dvoumim se. Himeratek od 3600 ili Cyber Twin. Ako je Himeratek, onda postoji vjerojatnoća, manja vjerojatnoća da ako je magični cilindar, ono, ali ne. Ja idem na Twina. Misliš i da šta ako ima, na primjer, nekog tokena, da mogu da ga napadnem i drugi put. Potpuno zaboravljam na efekat da Cyberdon duplira poene za napad i onda ja mi sam napao onako olakšavajući i tu sam završio ovaj nevjerovatan replay. Sad ja bih vam pokazao deck edit uz ovu epizodu jer imamo vremena, tako da ono, vidimo se u deck editu. Ok ljudi, evo nas ponovo, izvinite, mislio sam da sam prekinuo već snimanje, da sam stavio pauzu, ali nema veze, neću to da seče, mrzi me. Ovako, Cyber Eltine, ne morate da ga imate, meni samo uzimam mjesto, ću ga sad izbaciti, ja sam zaboravio bio da ga izbacim. Znači, krećemo, sad stvarno.
3 Cyber Dragona, mislim da znate zašto ipak je to Cyber Dragon, 3 Cyber Dreja radi prizivanja Cyber Nove i Cyber Dragon Infinity, 2 Honesta, svi su light čudajišta, jednog proto Cyber Zmaja da mi se nađe ako mi treba, na primjer za aktiviranje nekih karata kao što su Power Bond, da bi prizvao možda Cyber Troglavog ovog Ultimate Cyber End Dragona, Max C za vučenje karata pošto mi je jako napadno da imam dobre karte u handu, Cyber Dragon Core ili Cyber Zmaj pobjede, kako ga ja zovem, zahvaljujući njemu, ako ga prizovete možete da izvučete Cybernetic Repair Plant i zahvaljujući tome možete dodati karte, a kada i na groblju možete prizovete bilo kog čudajište koji u sebi ima naziv Cyber Dragon, ja prizivam uglavnom Cyber Dragona. Cyber Valley, mislim, znate šta, ono, to klasično, Instant Fusion za Pencil Dragona da bismo prizvali Cyber Dragon Infinity, Regeki 1, 3 Power Bonda, ono, znači karta koja me je spasila, Evolution Burst jer se uglavnom uzimamo na terenu Cyber Dragona, Dark Hole 1 da se nađe Machine Duplication jer on je Cyber Zmaj, možemo da dodamo još 2 Cyber Zmaja i automatski imamo Cyber End Dragona. Imamo Cyber Repair Plant, objasnio sam malo pre, dodavanje ili vraćanje jednog čudajišta. Potom Duality, dobar kombo. Mystical Space Typhoon, šta reći, ne zaplakati. Waboku obavezno, znači obavezno ovu kartu i Draining Shield, znači nemojte to da zaboravite, molim vas. Mirror Force, također, znači preventiva je najbitnija. Compulsory i 2 Fiendish Chaina. Ja se izvinjam, samo nisam vam rekao da zaboravio sam da kažem u intro koliko sam se onako, baš je bio dobar replay, baš sam bio srećan, te sam zaboravio da kažem da sam kupio nove slušalice, vjerojatno da me čujete mnogo bolje. E sad, u extra decku imamo Cyber End Dragona, možete da ubaciti 2, evo na primjer, ja ću sad ubacim 2, Cyber End Dragon, tako, ima možda 2 Himerateka, znači sjajna karta, obožavam ovu kartu, ako na primjer igrate protiv Penduluma, to je sjajna karta. Cyber Twin Dragon, Zmaj spasa, Zmaj pobjede ili kako već hoćete. Mnogo je OP uz Power Bond, sa Himeratek, da bi mogao možda da uzmem njegovu čudajište ako igram protiv mašina, na primjer Karakurijak protiv Gibe i tako to. Pencil Dragon malo pre sam objasnio za Infinity. Infinity najjača karta, znači kao što ste vidjeli u OCG-u je, ne, u TCG. Izgleda da su promenili, znam da je bio banovan nešto od strane svakakvih nekih čuda i nebesa i konačno je vraćen, ja ga obožavam, znači ja mislim da kad bi on bio banovan moj cadak bi se raspao. I Cyber Dragon Nova, da! To bi bilo to, extra deck, side deck mi ne treba jer imam neke bugove, mislim na laptopu sam navikao da nemam extra side deck zato što imam neke bugove, ono kad uđem u meč da side deckujem. Ne radi mi, kaže side deck error i onda ono, to me malo nervira. I to je to, kao što vidite promenio sam temu. Znači, mnogo mi sviđa Anti-Digit, da ste vidjeli, samo slušajte ovaj zvuk. O, brate, kako dobar zvuk. Ništa, ljudi, ja bih završio ovu epizodu, to je to što se tiče ovog deck edita i replaya, nadam se da ste uživali kao i ja i vidimo se vrlo uskoro u nekom narednom gameplayu. Poz!